Simon ia ubakot Bashirhem, bad Judas, bad kipapenkala syaka Thadeus, namar kajingya serim jongu badu kakerteng Judas. Kenapa kibriu kinum sengotu bakala ia unio Jud badu nong shed kala namar hakikin hon jonggi apostol don arngut ki Judas kariat la shed kala ia bejisu Judas Thadeus ulalong uba Shirhem uba longru ba Yasirim badu Jisu. Batkat ga jimbata syapang kajingim jong kine arngut ki apostol ngilaban tip Simon ulong uba Shirhem namar uladon hakabenda banilai persya yaki Roman nong Roman ngilaban nong ulalong ubay dakot jong kinhun iale persya ki Roman ban pelai lud yakari jongki badu Simon ngilaban hakenega juk kaba minda ngilaban nong terrorist ulalong terrorist se ngilaban nong uba yid yakari badu bakwa ban pelai lud yakari panaga binda kane ulayait no yakalindi jongka jingya umsna Henry habau Jisu ula yo iyawu ula kot yahu ula kongu yakasur ula ino yakataka jinglong bad ula pediang no yaka jinglong batimai nanda ujud Thadeus uday nagatain Kaisaria Philippi na Panias katkum ga jimbata laka yawu haka shipo edi badulaya hinripo san edi bad kikimi ki pajongu kilong Klopas but Maria Klopas. Ka Maria Klopas kalalong Shipara but ka Maria Teisoti. Kabamot ujud ulong ushipara badu Jesus. Namar ka Maria Teisoti but kalong jungu Klopas kilalong himen Shipara. Kabamot hawu Jud kaladon ka snam bashisha jungu Jisu. Lese ulaban ia serimru ia kadur jongu Jisu. Namar kekemi jongu bat kekemi jongu Jisu kilong shipara. Bat ngitip ngiyoiru habangi ong ngilong shibaka ngilaban tip pakadon ke jingya serim bat kumjuru kadon ke jingya desna. Te ujur Thadeus ulong ubakordor. Namar kanega daw. Banya ki weipat ki apostol hoy u Petrus ulong upa Bakhuid. But kibai pat ki apostol ruki long ki bakrau Henry habayani jor habakran syapang ke jingya desnam ujud uyajan badu Jisu. But ujud Thadeus ula iyalap habon ki jaka Idumia, Judea, Armenia, bad Beirut, bad bun ki jaka Syria. Bad ula poi habon ge jaka ula yalap rengkat badu Simon. But ki syait ong la tep yawu ha Armenia but kaladon ru kawai ka monastery ha ka kerteng jongu ha ka ba labu ya ka metia. Henry hadin bun snem la rano yaka relics jongu sharom but kalabu ha ka St. Peter's Basilica ha Rome but kam sharom jongka imane badon haka kerteng jongo Joseph Bakhuid bun ki briu ki tur syaga taka jaka banduai hakamat ka relics jongo Jud Thadeus namar baro ki briu ki idiawu namar ka daw bau Yasirim badu Jisu badu long shibaka badu Jisu nangda une Jud ula donro ia ka jinglong ka bakerpang haba ki briu ki shem ki lap ki bariu bla yawu haba kano ka tiar ki pinja ki duai pan ya ke jingya silem jongo Jud Thadeus bat ki pinyo ki yobe te kane kalonga jinglong bat ka jing duai ya side kerpang jongo Jud Thadeus but habangi puson syapang ka jingyap jongu ulayap mater house name Henry Pusan Edi but ki briu kila penyap yawu da kaweka amde white lam bad ulayap ko himmen ko para
habang ireke yaga sngiburom jonkine arngot ki apostol ngila yos ngawru yaga jimpule kumno ujis ula jid yaki ula umshim la jid bakala yano ula jid yaki hadin ga jingduwai ka bashislem barashime nangda ujisu ula jid yaki ballong ki apostol kiba pediang ia kadar teligi jait Israel nangda halor jonki ujisu ulap seng nongrim ya ka balang panakata kadao ngilayos ngo naga jimpule haga shiti jongo Paulus bakusha Ephesus ba ngilong ki kun shisnong ba shitao namar kanega dao ngilong kaju badu jisu namar ngidon kata ka jingit ka bapalat pat ka jingrio balai pat ka jingkongu ya ka balang kabala yalap darki apostol bad ki jingrio balai jongi rikoi bad halor kane ka nongrim jonga balang ujisu ulong uba kli bad uba ba kli uba pe tingi habang iduai habang le rio balai ya ki apostol habang ibu ya ka jinga silem jongi lem ba ki apostol kaya ka badang cha ka jingim jongi ngi nang jan badu jisu ngi dang nang jan bad ka balang bad lemba kane ka jinga jan ngi ke lalong ki kun ke bayasrim badu jisu kum ujud Thadeus tongin duwai ha kane ka Eucharist Bakhuid ba ngiru ngin yo ya ka jinglong bayasrim badu jisu yasrim badu jisu ka bamut ngi haban yala ngi haban pen koy de ki bapang ngi de balong bas ngeverit mensiam ngide balom bak rumba koloi benyap mater nagabinda ka burom jongo jisu nagabinda ka gospel ngi im nagabinda ka jingid ngi im nagabinda ukris ngi im ban ngi kit halo jongi yakane ka jingkit kli bat ka jingshirhem ka baki apostol ki ladon haga jingim jongi tongin duai haga negi Eucharist Bakhuid nagabinda ka nega jingai bautrai unang kerku kardo yengi vai pai vai lembaga jinga silem jongine arngot ki apostol Simon Badjud jisu beid kerku kardo yengi penslai yengi ngilong ki baduna harukam gidon kami ga jingai jome kerku kerpang yai sister Judith kabaira ke yaga sngi borom jongi mendakasngi kerku re kimi gi pa ki himmen ki para jongi Bad Baroka Ministry kaba idang le hakane ka retreat center nagabenta ben pinyare ka hima jong me ko jisu kerkuyai enyaro ya utrai jisu Christ